maminyag, malapit ning Ginoo, kayang papasyag. Migising kayot damdam kayang daralan, balitang masanting ningari dingari. Linisan lating puso'y bininyagan, ke kayong pagsadya, marangal na bisita, ating balang tao, sarili sadya, Ban Kristo milupyaking kayang paniyatang. Uling ikaing kaligtasan miyo Ginoo, e kaming santungan at kayablasan. Misan pabalayan mo ke kayang aslagan, ating yatuking lugod na ning Diyos kapnuan. Kapurian ke kami biyan na kalangangga, ingke kang panyatang mirasing kaligtasan, kaya beningipay kaing sasamban, pati Espiritu ngenit kapilan.